Ke ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Oakland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. We must continue to be disciplined and die in the revolution, because to die in a revolution must be an honor. Moetapele wa EFF Julius Malema o tshepisitše thekgo go malapa a maloko a mokgatlo a lesome ao a tlhokafetšego kotsing ya bese le lori bekeng ya go feta ka KwaZulu-Natal. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye. Nna ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Mopresidente wa EFF Julius Malema o boditše batswadi polokong ya Seboka ka Vryheid gore bana ba bona bao ba tlhokagetšego kotsing ye šoro ka mošupologo ke bagale ba ntwa kgatlhanong le kgatelelo. Go be go swere tirelo ya poloko ya go gopola maloko a mekgatlo ya dipolotiki ao a lobilego maphelo a bona kotsing ya go amana le pese le lori kgauswi le Ulundi mmileng wa R34. Maloko a EFF ao a lobilego maphelo a bona a be a lebile gae go tšwa rallyng ya baswa ka Durban. Malema le a mangwe a maloko a mekgatlo ya dipolotiki ka KwaZulu-Natal ba bile karolo ya tirelo ye ya poloko. Moetapele wa mokgatlo wa EFF o ikanne go thekga malapa a maloko ao. O boletše gore maloko ao e be e sa le baswa e bile go letetšwe tše dibotse go tšwa go bona. We must continue to be disciplined and die in the revolution, because to die in a revolution must be an honor. And as a result, we are going to honor all of these 10 fallen heroes, each one of them with a house, a proper house that has got all the facilities. And if there is no water in those yards, we'll make sure we put boreholes so that we restore the dignity of those families. We build those houses, we put those boreholes because we want to build a permanent relationship with these families. We don't want to forget you. Do not forget us. Mopresidente Cyril Ramaphosa o laeditše go tshwenyega ka ga go amega ga United States ka dikgohlanong tšeo di tšwelago pele magareng ga Israel le Iran. Mmušo wa Afrika Borwa o re bo o holofela gore mopresidente Donald Trump o tla tlhohleletša dipoledišano go ena le dihlaselano. Go sa le bjalo, bontši bja dinaga go dikologa lefase di sotše ka bogale ditlhaselo tša United States kgatlhanong le Iran. Morago ga ditlhaselo, tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu o retile seo a se bitšago sebete sa mopresidente Donald Trump fa go tšerego sephetho seo se tlilego matšatšinyana pele ga dibeke tše pedi tšeo Trump a di beilego tša go diegiša tiragalo. Tshepedišo ya go hlabela meento e thomile ka lefelong la phulo la Karan Beef ka Heidelberg moo tona tša temo John Steenhuisen a tla go etela gona ka mošupologo bjalo ka karolo ya lesolo la go etela mafelo ao a amegilego ke bolwetši bja tlhako le molomo. Meento ya go balela go dikete tše makgolo a senyane go tšwa nageng ya Botswana e fihlile ka monanegeng morago ga go phulega ga bolwetši bjo bjo hlotšego tlhatlogo thekong ya ditšweletšwa tša nama ya kgomo. Go ya ka ba Stats SA, dipalopalo tša theko ya bareki tša kgwedi le kgwedi di nameletše kgweding ya Moranang go tloga go diperesente tše 6.2 go ya go tše 11.9 go ditšweletšwa tša kgomo ya nama. We also started vaccinating at our Nigel feedlot facility. We have 14,000 head in the feedlot. We have 2 chutes, and that will take us the best part of a week to finish that population. So day 0 projected at this stage, probably around the 29th of June. It is a full profile, not all market ready, so the slaughter from that facility will fit into the schedule that we have at that stage. I think it's very important to re-emphasize that red meat in South Africa is absolutely safe to eat. Foot and mouth disease does not affect humans in any way, shape or form. And if anything, if anyone wants to help support our farmers, going out and buying beef now is going to be very, very important as we start the vaccination process, the quarantining, and then obviously resuming back to full production. Go letetšwe gore ntwa ya go baka bogoši bja VhaVenda yeo e tšwelago pele e theeletšwe pele ga kgorotshekokgolo ya polokwane ka mošupologo. Kgoši Gatšana Masindi Mphephu o tlhogotla sephetho sa rangwane ya gwe Kgoši Ntoni Mphephu Ramabulana
sa bogoši ntwa ye ya pako ya bogoši e gagabile go tloga ngwageng wa 2012 mo mopresidente wa maloba a ile a tšea sephetho sa gore mphepho ramabulana ke kgoši e fela sephetho seo sa gomišetšwa morago ke kgorotsheko ya boipobolo ka ngwaga wa 2019. Mokgatlo o bitšwago baithaopi Free Development ka mošawane kgauswi le Mahikeng o ithaopile go tlabela badudi ka tsebo kudu baswa ka ge palo ya tlhokego ya mešomo e le godimo ka porofenseng. Maikemišetšo a mokgatlo woo ke go tlhotlheletša baswa le go ithomela dikgwebo potlana tša bona. A mangwe a mananeo a bona a akaretša go dira moriri, go lokela dikotlelo tša DSTV le go lokiša ditsidifatši magareng ga tše dingwe. Lepheko ke go hwetša lengwalo la tumelelo e le go seo se nyamišago bontši moko go ka ingwadiša. Aubrey Mngedi o na le dingwaga di feta 10 a dira ka go tsenya DSTV ebile o na le kitso ya tse dingwe. A re toro ya gagwe ke go bona bašwa ba ipulela dikgwebo potlana. Re bone go le botlhokwa gore re fane ka skills because of re dutse ka sone ra iphidisa yes ka sone so ne re ka rata le bašwa ba bang ba kgone go iphidisa ka skills re nang le sone. Seo se ba kgoreletsang ke go ikwadisa le maphata a maleba gore ba kgone go neela baungwelwa disertificate. Baungwelwa ba re programa eno e ba neetse tsholofelo ya go ka itshedisa. Ke kgatlhegile go dira mo organizationeng ya Free Skills Development go ithuta gore ka moso ke kgone go nna le bokgoni ba go itirela bokamoso bo botoka. Ke ntse ke nna mo gae ka decide go tla mo ke tla go ithuta go dira ka matsogo a me. Moitseanape go tswa Northwest University a re go tshwanetse go tlhomiwa kopele ikwadiso ya mekgatlho e tshwana le e. Government e tshwanetse gore e tle di department tse di maleba di kgone go lemoga gore ke eng di skills tse leng gore organization e thusa batho ka tsone and then ba kgone go bona gore re ka tswala yang gepe. Tlhaelo ya didiriswa ke kgwetlho ya bona. Mokgatlho wa re le fa go le jalo o tlile go tswelela ka ikatiso. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go makala a leago fa o leka go kgatha tema gona. Bahlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le SABC Lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso. Go šego fetše, shalom.